Karbi youth, culture and progress. So we invited you, our esteemed guests. Your presence literally respect our past. Are a citizen of tomorrow. Yes, to some kadu. Kasi nahai kadu we, ili tu yongsi, paplay ko ransi, la pinili tu kadu we ta yongsi, la suka berkaya tu, amo ya berkaya tentang pringansi, la berkaya mata miliaransi prote itu KSA ala masuk KSA tu, ini kan orang turunan Cina tu KSA. Kali menonte PKSA wa American Política party bangsa le con kola le vive no tiene con bangsa le con que la que emprendón le quiere ser the most powerful Karbi no le khai no le so no party ka chete ko ani na ran nam tu no se ni se ata pro pe no se do le ba khai ke ko people le ma phele le ji bini people ke ma phele le no ba khai ke no ma pe na pe tu sa me community ma pe ni si ta me ko ni Pinangan kita orang yang berthal jadi ni, sedang mengambil tum, apa ni kedo penyanyi dakar benar, ras kita sedang ni kedo, nanti tu menajak aku sekedo. Deng kimo klamalong center bazar indengre truck camera truck 66 KSA dak bar anniversary long nili dak chief guest man peng pen dak na jetong lo la pen misen met pen la so bar anniversary KSA amang kate garni chun pamekalo la so mang kate garni so katalon pen niling te KSA tum hakko pen mena furkimo mena legacy ateng mensi KSA tum claim po dampo che song pon po KSA la so song ke la hakko pen dame ito furkimo do legacy do KSA ke simply student organization chotkali la KSA kache song nilitum KSA ke do tame 1986 pen nilitum dak autonomous state movement nitum dak pangcheng lo karbeng lo rat tu mani tuming thurlo student pencheng lo youth pencheng lo rat tum chokle chutiki chufe jo rat doan pen karbeng rat doan me se tum dak kete tan se karbeng lo rat autonomous state movement nitum dak japon lo laso pensi karbeng lo rat tum amena ja kong chelong lo power chelong lo through MOU 1995 aninkan sarkar pen me court che toklo MOU che toklo so MOU pen se sexirela ja kong power bang enhance lo thedung se ja kong one lo hala 6 schedule hako 6 schedule la 1952 pen 1978 aning kanta dak power nang pilo megala emprekelong ota asapso nang pilo sitame dak legislative power ke council ban people eta legislative power wan lo executive power wan lo budgeting power wan lo la so dak finance dak autonomy wan lo la si lakta KSA si kache song pen si thedung se furki molo ni tum KSA do bomonsi university campus wan lo difu government college ong da MA ni tum khuli lo la penda kari soe jang to mate employment tangka ma ni pin pen KSA la so kache song man si hala so kadu ko kiduk kala garat tu same ja kong masa kurita me pakurita employment along lo la si KSA kai keta me check and balance so rule se play nahi la pen was do kaso nahi mane ruling a fee mane opposition a fee lai alam kali la si society along khelong kunama ke chokche kunama ke lele da KSA tu jong hai nang po beat the government or beat the whole society kunama chokche la pen pini tum dak theklong lo karbe along stame drugs abang ke la ke jum putlo la se la hai social level samukha lai society long ke dak potake KSA bang major rule play claim nang po mache song po nang po sonji non asama dang along sitame bang student tum pencheng lok kapre son thur pa Karbi Student Association ningkan trokepra trok kepleng amahang katalon pini dak nilipang chupasi nilidak an wang lo la pen ningarong lo nilipang chupasi son taxi pini ningkan troke ba troke pleng ke lake Karbi Student Association puchot kali lake khai
amoy arbung pusi karbia khay phan isi keme arni lo pusi nitum pangthek pon lo athema pulong te karbi student association pulong te nitum karbi khay phan kachirai kom itum elam iki pendang lok itum longle phelang kaddo kabe sitame isi thedung karjap thi pajakong ke KSA henlo la sinon kewang jilang arni sitame KSA tum anso se ka pang tang pon thekji la pen anso se karbi khai phan sitame paprang pon thekji la pen anso se karbi kacharli ahin sitame karbi student association da pang tang pon thekji phan nitum alang tum chuning ripon lo la pen ke tum asu pen KSA sitame kai ke se me claim rapet lo la pen non kewang jilang arni sitame common issue hai mokhan itum koson si itum claim pon jima la pen karbi ang long sitame soluk sodak tomon avipin pen itum koson se insam jin pen itum kichun che hormus de pachun pon onjima thenon tum langdam lo pong te tum karbiang long kacharlina kachung hesi tum drugs na chi hungrong kacharlina chi hung hesi tum reels na chi hungrong tane kona si tum karbia khai mada karbia risoi jang tum se ke MA PhD ke pass tum se kona si UPSC bonon ba APSC lo si te che patidun unpo jong si tum khai phanjong si arjap thik khai phanjong si kamatha ke par siklo pulo tang te tum ason tina mung pen se me ke heno lapan tomon lang no pen se me tum kacherai company tum koson sinon kewang mi obe kimi tum hase me aprang atowar tum koson si keja ponji mala si tum karbi student association men danglok itum karbi rasta me make jingpusi anso se paprang dunsi anso se bang solong nitum koson se compete dunsi nitum kaprek level long sireme itum karbi arisu ijang tum se ekdom hada kele dunji ma la phansi itum karbi student association suning rilo la penon ke bang jilang arni aningkan sidame lason thot amhang ke thek arni karbi student association sot kali wrong roop wrong arat la pen wrong arisu ijang tum se ansu se ka chirap situ dunji phansi inti suning ripon lo itum karbi lo charlie song pen ladak Bakalia District Committee pen 66 sangdeng KSA Foundation Day celebration itum mission in samjin pen pachun ponlo dak center dengkimo pamlong si padu ponlo sinili pinila bangso amai hin pen la bangso nal to media hoi pen ili si pilo kachuru gang tungela lo je pinidak labangso program long na pachuna tumphan nange rabdun mane officer pencheng lok mane contractor pencheng lok konane dukan tum lange bong pencheng lok pine dali ilin pencheng lok kupine lahai ason anu tinta na cherabdun na join si tum labangso sai bang e chun lo la sikado kawe solang do ara tumhan sameni li choro lo la pen pini labangso long mesen me et pen thang ke bang ke phenga be pin men chun pamelo la phan sameni li la namarni tumhan same choro lo la si kado kawe ta bu mesen me et pen itum kecho phapon alu he teng same nak chitong dun lo pen tum mesen itum penana leaders tum dak chitong lo jumesen alam ni tum rip ponong lo lam arju dunong lo tum KSA phurkim no pen cheng lo itum khe kache song a join pen se khe reng bom lo ba chunta itum kopipine aprang phurkimo da KSA kache song man si ang ton ta ke chok side lo la si non la so lo gong pen li puye ang tu ke je non apor itum karbiang long along ke sung ke boy ke dopik lo la si la so long ge ni tum KSA pen ke kai ke tar jabun thik po lage karbia khe phan ke ni tum ke karjab tum abang phil bina posin tum kheki sung longe langding de lo la pen non he jong da Assam government pen Meghalaya government tum lamdon ka che tok ji longe lage ni tum ke totally ta lage tu ke che don de athema karbia long le kaprek phan ke dai ji longe tum ke lage che don ma se che don de la so pu thang ni tum ka che song ing tangkring padoji je ni tum la bangso ka che sik do ko join ni se piniar ni ta lam thening je de la se non piniar ni pen tum dak chun pamilo si la bangso 15 na ko sud lamdon ne tok du polam du la so long ma gen tum ma ge kham ke lo la pen la so pot bang jong si CM tum ba council bang tum jong si ba tum Assam government tum jong si itum ma ke mang jong si ang pachun be te lage so da ka che song ma gen tum je sik pon po so pamalong dasemet pet truck ingdeng truck kebra truck 66 labang so karbilo charlie song amahanga thegarni katalon mata labang so arni ge melong fetaminutum daka Bakalia District Committee ben patirpi ponalong ni lifet menang chetong nun lo ase karbilo charlie song hin pen mangke thebadalam lo karbia khai karbia longri karbi along le phelang long fi chujeng bat jira kana hok le du pufetame nilitum karbilo charlie song pen mangke lage dudun joyji pulabang so kama thage ave kedam tanga por karbiang long rat fetame chini lo long le phelang alam ki phuthak VGR pen ke chenglo kaprek along le phelang alam ki phuthak fetame nilitum ke lage du desang fi ka chasong atum lo non pinile thor fetame isi ajak dingkluya fit pule pudar fetame henone lo bon puwer fetame isi non ke barla por penak hidia sai ga doge sokang hong jot la puchona la sinon la so phuthak fetame moment bangel tum cheng ponji la pen nilitum ke kai ke straight forward sining ji tung keng lep
mate ahok pe alam the figai ke ta meaning je ili tum ke lake min tuni ta lahai longli phelang ka cho jor alam ki long mail tum ke compromise on thek thila bang ke pini nilu tum videt pan se ka chesong karbiara da farman fi ka chesong lapen khai farman fil tum ka chesong karja plutang te nilu tum ipran muile pe da mang fe ta me longli phelang ka pajok khai ka pereng khai ka pang thur klapen tok lang mo hin ka paching thur phuthak bangel tum ke du de sang se klempu lapen nilutum mupen fatame pulo karbiang long no to mono bangela hello jase met pet ovi kimi resu ke jangatum raki hormu ke chonghu ka choklem jase met anti social elements puki pupu hala bang so asai ke claim bang non che penangan chi hunglo hala hai long fatame ke dam tanga pornil tum nijang karbiang long kheroni bothalang so long fatame drugs ke jora bang phuki chu bang phutuman ke nep kang nang ban ke chenglok hala hai operation fatamel tum ban claim pon bom lo bang ke la pen la hai bang gel tum langdun ding de la penil tum ke la hai ke insai pon vek nang ko pothema raki hormu ke chu plotang tala ke isia we han kapa plot isia generation phan kapa vira kam pina ka pot la banel tum ke langdun ding thek the lasila chuning relo karbiang long arar phan fitame la hai hui puthak bang ke anutin na tum fitame cherok tok do pen la kette rakhe et jutang langnu jakong langnu bang kapa vir et ji phan fi il tum mun thi ho nang ji la fi la helo pini il tum majai me ke puthak bang ke pini kar juju dolang plonung tenal tum non Meghalaya minister pen Assam pen Meghalaya border atau ya hoi long lan block 1 pen block 2 kepang dak putak nang litum pen PC kudun itu labang ke la helo nilitum labang so demarcated area pinak block 1 block 2 fitame hako iltum council ke long hot fitame tok dak isi along le pinak lake lasi komani aphan puching mai chom pen amasi longle PDG longle chepek deji pukenil tum karbe lochar le asam maintenance la chadon rikthi kali plotang te karbeng long arat phan pini team karbeng long kachari akeja bang phu Dr. Fm Tulram rong hang fitame isi klardak karbiara phan pachini tame je non labang so talks Meghalaya government lapan Assam government angbong kache tok ji alam don mate kacheng wai ji alam ke la longle kache tha kali longle kache jor kali puyong si paklardak pu bang le ka pregalam se tame pini yarni an fetame karbiang long arat aphan kapamang hu along si bikok pini thanga clarification na pipe jong se ahok hak Meghalaya phan longle pidaji pulutan lake karbiang long along ke puthot suluk fodak atomonang jap bek jilang lapena so long ke lake pini karbiang long arat figi thurji pulutang te ladak suluk fodak along ko pini kana hok dokok pulutang te lake alang tum sa dai chenang kok profitame karbiang long along le tum thang bak be aron ri pen bang phan pek daji ko bang kenil tum mentuni ta correct thi lalo nili hin pen puang tung bang ke